DVC ni nankut kanin tlai na April ni kulla ni khat thawngpang karak chimlai chindam kul Thantlang Peng Vanzangtlang chu April ni kulla ni khat thok in curfew an tua Vanzangtlang lei khultlon akal mi na chu sopum khwa an phakin an kirtar na I khultlong mi na ni rian a her tuk mi city in an nol na zong a kalnak nol pek an silo tia kan thai hi kong a Vanzangtlang lei akal I kirtar atong mi pakhat ni saitik tiang da asilai kan halo anti curfew kan tu mi hi CNF CNA a ral lei nak akal mi le atlung mi tampi an ti mi thawngpang kan thai cha a lam kan nga mi si tia an kan ti chun khwami chung a phihnak zaiman kan pe lai lo chung lei ni ngak u phit u an kan ti tiang pau kan phi ko lai tia an kan ti in DVC a chim Thantlang Peng khodang kalnak tu chu phi asalo Ralkap ni khwami zaiman harnak kanin pe hnai lai lo tia an chim ti in Vanzangtlang khwami cheu khazong ni DVC a an chim ve chindam kul mindat khwazong a Ralkap ni tlai mi minung thongthum leng thla ding in April ni kul ni khat a Ralkap dau kalnak an to ve tia thawng kan thai Ramkulh Fimcawnnak Zung Pengkom Fimcawnnak Zung le Peng Fimcawnnak Zung riantuantu CDM atwa mi na chunga riantuantu minung zakhat an rianphuah na rianphuahnak cha an than mi chunga affect phone mi te umlo in chan saupi zung nan kai lo I zung kai lo ding in nol hel nak phungzong nambur cha a rian in din tar nan sinak si tia an langtar siang chim na chu uknak la tu Ralkap ni meininga in siang an kai tar an timhnak tia thawngpang achhuak mi song Myanmar uknak la tu Ralkap lutlai senior general mi outline chu ASEAN meeting akai than lai tia Ralkap chimphon nak nol ngai tu bumhu chau zomin tu ni achim mi outline chu online conferencing in meeting akai lai tia than arak sina in an lek than ASEAN meeting a general mi outline guiding in soma simi chu 88 generation ni fakpi in andawkal I ASEAN ni mi outline mit mai apek ase mi outline ni Myanmar a ai o lo mi outline chu mi that le lai nong asi tia an than ve Myanmar chan kan lak chawza National Unity Government NUG chu valaipi ni phunglut chawza a chawhlan ding le lungklin pi ding in April ni kulani khat Thlang Korea hlotto palai cheu khat na le chawza riantuantu upa cheu khat na ni nolnak antwa hibantuk in nolnak atwa mi na ni kan ma long kan selo adang riantuantu dang zong Myanmar mi le an tang ve ko tia an chim April ni kulli ni khat in chun Myanmar uknak Ralkap ni alaknak ni somriat atlingchang ni somriat chung a Ralkap daukal na tu mi minung zasari la somthum la project nak tlom lo annun nak aliam changtia AAPP ni athan na in Ralkap council ni chun minung zahni la som li long annun nak aliam tia athan nihin tianga rammi minung thongthum la zathum leng tlai le taza choi an sachang I tlai ding in warrant chua mi minung thong khat le an sichang anunnak aliam mi chunga ngakchia minung somnga le anitel ti in UNICEF ni athan April ni kul zan lei thok in sakainam then yimma pin khwami chu Ralkap motor hleitum le Ralkap minung zani leng ni an ka na e minung pasana klom lo khwami nun nak aliam minung cheu khat ani hliam hlaya tlai mi zong anum Myanmar chan kal lak chawza NUG chu uknak la tu Ralkap ni phunglut lo phu so an si tia athan Ralkap ni March thalio te in CRPH zong phunglut lawan si tia arak than chang e CRPH zong ni Ralkap chu ral changan si tia arak than ve na asina in NUG chawza chu valai chung ram lian shroi tu na ni kandir pi kan chawhlan tia alang tarmi zong an chang UK ram Asian leipe tlai nak minister zong ni NUG chu kan chawhlani kandir pi tia chimve chun NUG le EU upana iton in beru nak zong kan ngei tia EU ni April ni kulani khat a than ve America chawza Korea le ramlian dang zong ni CRPH an chawhlan nak le NUG an chawhlan nak zong an lang tar ve Ralkap ni raklai mi mung yuar Ralkap daukal nak tol rel tu lutlai ku wei mu nan chu ampi lim hang plak tar na upadi le lainon na upadi in taza choi se e April ni kulani thum a avoi khat nak be chai zung chwapi asilai Mandele Ralkap daukal nak tol rel tu lutlai sevemi Dr. Teza Sanjong upadi changjanga le panga e in tlai nak warrant chwa ve ase Dr. Teza San a nak mun thong athat mi pau tangka singzakhat pek dingin Ralkap ni khwa chungjong a cha antar
Ralkap ni tlei mi minau cheu khat zong an mui sam tlaw lak tiang in an shrem na cha a valei chung nu shin chawvo kil ven nak phu ni hi ralkap ni valei chung nu shin chawvo abur than mi asi aswal tu ami hi a in shrim lai tia than April ni kulani khat chu ramchung hunkip a blue shirt campaign an tua e ralkap ni tlei mi velte tha sok dingin ralkap dokal nak an tua ralkap ni pezul in rammi an tha na an tlei kau hna na in nihin tiang ramchung hunkip a ralkap dokal nak tua pengri ase DVC thawngpang angai tu lindi lakchunga lunglom nak tampi kan ngai